Sunday no tariki kenda, MC Rosemary Karey the Queen of Karaoke ni aragwetera igongona ria gukungwira miaka 7 thiini wa utangathi na igongona riria rigakorwo rigemete kugema ni amu ni ukaringithirio rwimbo nginya mithwire gendari ni ainitagwo ithaka wa Jane ega ndawari tutirithanithie Joy wa Macharia ungesuia mawekagia njata sumai Mike Roa ndaigitwo ni suga mami mukawaki ari Naitekai Kamso ekau Karebi Kuruga wa Wajiko maendia tuthie shere mzima tuthie tugakene maisha no maya Wajiro wa Waya ne kwanyitanire guothe kuisikiriza waigwa siandamane ukamenya guthie ne guthie Wajasari kora ya mane kora ategwetaga na ndokeigwa Miracle Baby and Karo Katru twale mathare nyumeto ne koma Gasheni kemisha kaire tu na shubanyana ni gasheni Gathe wa Jerry wakwa ni wora Tarim Young pepa ya gaye tuturagia Mandruage aiga kuma muthe ndikehinyiriria ringi na geige naguo mutukanio ukanengererio ni DJ Sizra, DJ Smiles na DJ Dibul. O MC Rosemary Karey no magaretio ni kambuni ta Gikuyutv, Pen Smart Daily Solutions, Miliki Space Properties Limited, Young Line Clearing and Forwarding, Russia Spatres House, Capricity Motors Limited, Mawega Company Limited, Brisk Digital Solutions, TNG Elite Catering Services, Stone Age Investment, Oronel Sport na Mesh Human Hair na geige. Igongona riri rigakorwo haria uguo OJ Road mwena wa Northern Bypass Membly. Ni ugoka tukungwira twi hamwe.